Aktar minn nofs in-negozji li gawdew mill-miżuri tal-Gvern tad-differiment tat-taxxa diġà bdew iħallsu lura t-taxxa dovuta blura anki jekk il-pandemija għadha magħna. Studju bejn 250 negozju pubblikat mill-Kamra Negozji Żaru Medji wera kemm il-likwidità tan-negozji hija waħda b'saħħitha. Fil-fatt kważi 60% tan-negozji Maltin ma kellhomx l-ħtieġa li jagħmlu użu mill-miżura tad-differiment tat-taxxa tal-Gvern. Min-naħa l-oħra 30% għamlu użu minnha filwaqt li 11% ma kinux jafu biha. Dwar l-effetti tal-pandemija fuq il-negozji, il-Viċi President tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji Marcel Mizzi irrimarka kif min ġie bżonn dawn l-iskemi sab li kienu aċċessibbli. Saqsejnihom ukoll kemm kienet diffiċli biex jieħdu il-bank moratorja, pereżempju, il-bank moratorja u d-deferiment. U fil-fatt iktar mill-istennejt jien kien hemm ftit li qalu li sabu problemi kbar. Mizzi tkellem ukoll dwar kif l-istudju juri li ħafna negozji qalbu għal sistemi online sabiex jibqgħu għaddejjin bin-negozju tagħhom. Waħda mill-affarijiet tajbin li jiena nħoggos biha mill-qasam tiegħi hija li l-online żdied drastikament. Jekk kellha xi ħaġa tajba l-Covid hija dik naħseb li sales online żdiedu ħafna. Mizzi kompla jgħid kif għataw negozji li għadhom qed isibu sfidi kbar minħabba l-pandemija. Fil-fattenna kif madwar 47% tan-negozji qed isibu din is-sena aktar ta' sfida mis-sena li għaddiet. Intant huwa temmejt li n-negozju lokali reġa' beda jiċċaqlaq u mistenni jżid l-andament bil-wasla tat-turisti f'Ġunju u tnedija tat-tieni round ta' vouchers. Il-negozju lokali qisu beda jiċċaqlaq ftit issa u bdiet iddur daqsxejn ir-rota wkoll ġifieri. Ma ngergrux minn dak l-aspett. Ovvjament qed neħdu gost illi l-biraħ fil-fatta minn nasqarrija li l-vaccination għaddejja tajjeb ħafna u li herd immunity dax-xahar suppost ukoll dik hija xi ħaġa tajba immens.